boga dangeuna naon keur buka. Hah? Geus boga naon? Bete. Heeh. Pada mah Iya, boga sahabat teh. boga goreng bantal. Bete mana pia? Hah? Boleh enak. Cemam. Pada mah boga goreng cemam. bantal, pada mah Di mana? goreng simut. Di mana? Bibit. Emang ada yang boga naon keur buka. Di dieu. Heeh, naon wae. Pupis bau. Tumis baok naon deui. Sama lah ya, sama lah. Sama lah ya. Bete cemam. Oke, mama. Di mana? Ayeuna udud bareng. Ayeuna udud bareng. Ya, Hujan, bete hujan. hujan, genah, berpuasa kahujanan genah, tiis. Tiis jeung lihara mata. Ya. Ode. Mau carikan mau. Nah, mau ke motor eta. Mantep ah. Hah? Ngabuburit gitu teh. Bener. Ngabuburit. Ngabuburit. Ngabuburit mah. Ya, lain ngabuburit mah jauh. Balik. Mau iya bawa goreng senal, goreng sepatu. Dia mana bete? Enak. Tadi itu emang Gitu. Panjangnya kan gawe. bisa ya. Kan panjangnya digawe di tadi yeuh. Mau carikan muah. Tadi di mana sehari di situ kepas. Usaha. Tuh. Mana ada ombak liuk loh. Tuh. Ombak liuk. Dia digengin bisa apa? Gigi. Kayak musdud gitu. Yang udut. Enak godin. Mantap, men, mantap. Iya. Pepetiu. Subuh sok sahur. Sahur jeung naon? Jeung naon? Sarua ada tumis bau. Mau carikan Nah, kewangi. Tuan nih, Bete. Saya kemana? melena, Mama. penyanggu tutung. Lipi bete. Mimpi naon sih sok bulan puasa kini mimpi naon sih praktek lah. Buluk bete. Sok tuh bener lah ya teh. Mimpi naon dia tuh pasti. Mimpi nomor tuh bulan puasa juga nih nomor. Melan bete. Mimpi mimpi naon. Mimpi naon. Melan teh. Sok. Bete. Benjami bete. Naon? Benjami. Benjamin. Benjami. Mimpi teh. Madang. Halus. Cuma ada itu kumaha eta dina impian teh. Bukannya sih. Awal we lalaki. Iya kita. Awal we lalaki. Anjir, berarti awal we nya. Awal we punya mie teh. Astagfirullahaladzim. Anjing mimpi goblok. Lain ngare nomor teh. Ngare nomor teh. Sa. Nah, eta si awal we na Benjamin teh. Iya. Heeh. Ngare nomor teh. Lain ngare nomor terus di pasangan teh. Oh, itu kamu ngaden teh kodena. Jadi kodena teh gitu. Oh, mantap atuh kitu mah. Lain kode kieu teh sabaraha nomorna? Pego. Pego. Oh, da teh kafir atuh pego mah. Bulan teh 11 juta. Jadi nomor lu bakal keluar sabaraha tina ngimpi tadi teh. Bulan puasa besok ngimpi nomor. Itu Iya namanya. kode kokod. Kode kokod gitu teh. Tengok. Oh, sayang eo teh gitu, lain sayang engang.
Dia mana? Bal enak. Mama ya. Kenyang tutung. Jam mampir tuh. Jam. Aku batal meureun. Oke. Heeh. Di mana? Di hatimu. Dia keur ngimpi, kagaruahkeun dia teh. Ngam. Ini masa ipet. Oh, iya. Masa. Apa ya? Di mana? Di hatimu. Anjing. Miskin. Naon eta napa bedung? Heeh. Di hatimu. Ini detik. Enggak. Jadi tinggal gitu. Kita tak bisa rek. Tapi kami pikir gym teh gitu. Wow. Kutung. Kutung. Terus buka wudhu. Gua udut. Tahu udut deh. Oke. Buka. Gua udut. Tak si mama biar ngipik gijin gitu. Bulan puasa Ma, kan. ma ya apa itu, ma? Aya. Kutung kebun ngapain? Itu si mama naon gijin teh cenah ngipik gijin teh naon. Ma, Mana? Tuh si mama nanya ke nomor si mama. miskin, Hah? miskin, Miskin naon? pesasin, Bahasa raskin. Oh dari ngipin teh ngipin bahasa raskin. Da rek ieu gitu. sahur. Sisu. Kita kemana pria? Di bal enak. Ma, Tuh mama, tuh mah eweng. Teh nyangu tutung. Teh nyangu tutung. Teh nyangu tutung. dan besar. Kan meuli eta, meuli sandil. Gimana? Dia hareup. Sandil na oge tina ban jero, dia na oge. Ya, sandil tina ban jero. Rek meuli enak. Ini apa? Urang buburit ya. Ya. Urang ngojay di kolam renang Ujang, Gimana? kolam renang. Ya. Urang ngojay di kolam renang. Ada teteh. Ah iya, gejim. Gejim. Kamu kesah. Pulang jangan Ya? Kamu kesah. aku. Kamu gua mah ada, kamu gua si Wadma. Tuh si emak, Si Dik ke mana? si emak semoga kolak kencan. Mak, buka kolak. Dan Tuh, nak. Can bogaeun. minta duit nah tuh. Tuh saya itu dari ajang loto. Itu si emak menta. Tapi tuh buat duit, teh. Hah? Sebentar. Buka duit. Buka duit. Heeh. Teh. Sama Mana? Bareng kayak maghrib buka. Maghrib buka. di mana, Teh? Jauh. Jauh karena mah. Lewatan gunung. Kawan, Heeh. ya we. Oh, Sami. eh? Sa. Di mana? Bobo. Bobo ke mana? Di mana? Kan Cacut. lanjut. Oh, lain aja teman-teman. Lain gitu. Cacut. Cangcut. Jangan naon. Jangan naon tuh meweh mah. Meweh. Awan. Oh, ini kasar. Jadi gasar meweh. Cuma am. Teh. Mam. Karena mama kieu berarti mah.
karunya euy. Kalau mah ka orang lempang ku beuteung. Nya. Anteng geus kieu ya. Naon gitu teh. Naon gitu teh. Bete. Auto carikan. Itu. Oh kumaha teh teh serikan maksudnya. Ya. Urang dengan sandi lain nya. Yuk. Bari ngabuburit. Iya, siap. Bener. Bener. Tapi teu boga duit nih. Anjuk heula gitu.